إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ita terus tanos subandingan tanos iko namtima na mga pamintuan o talo timani batang ada kaumani araks mipraraksiyan so miprarakas o madi sumudari yan. Ikatlo pamintuan nas kanyan so fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Mana bil fathi fihima. Gula lang ko kadidietas o ainul fi'al yan si ikiran. Si iko dua galaba ka fi'al madi ako fi'al al mudari. So ainul fi'al yan nalangon madidietas tiyan. Ay barat yan tiyan naglagid o fataha yaftahu. Na so bari saging uta fa'ala pamintuan ay katlo fa'ala yaf'alu na ditos kanyan din mambu ibari saging kaya fataha yaftahu. Mana fataha na lumika na yaftahu na peleka. Lagi din mambu aging kaya mga pada mga ibarat. Taro dhahaba yadhhabu dhahaba lam yalaqaw yadhhabu pelalakaw sa'a yas'a sa'a na padkumanan yan na miyagayasayas yas'a pagayasayas wada'a tiaguyan yada'u taguunian yafa'a yayfa'u yafa'a mimamanguda yayfa'u mamanguda wahala yauhalu. So wahala na miyalak arag so katatalaw pagkakadap yauhalu kalak alaha ya lahu alaha na suminimba ya lahu na simba saala padkumanan yan na minisa yas'alu pagisa qara'a miyatiya yakra'u batiya. Now pag ilang gaging kaiya mga ibarat na langon din na si iku pamintuan na ikatalaw agito so fa'ala yaf'alu si iku mga barisiran. So fataha na salim so dhahaba na salim mambu, so sa'a na naqis, so wada'a na mithal, so yafa'a na mithal mambu, so wahala na mithal pan mithal wawi, so alaha na mahmuzul fa, so sa'ala na mahmuzul ain, so qara'a na mahmuzul lam. Kanalang katigian i'lam wa kullu ma kanat aynuhu maftuhatun fil madi wal mudari fahuwa halqiyul aini aw al lam. So langon tigian unganin am yabali so ainul fi'liyan madidietas si iku madi aw si iku mudari naskanian na so batang harful halqi so ainul fi'liyan aw sulamul fi'liyan. Ibtiro na ainul ibtiro na halq huruful halq na gito so si kabalas ang mga batang si iku bakaran. Lagi do hamza so ha kha ain ghain na mga huruful halqi agyang kutwa ibtiro na sulangon tigian o miyabali so ainul fi'liyan madidietas si iku madi aw mudari na aya pamintuan yan saya na fa'ala yaf'alu. Isa ka sa butiron daakat to naka madidietas so ainul fi'liyan si iku madi aw mudari inunta na so ainul fi'liyan ako uli na sulamul fi'liyan na padko batang o mga huruful halqa. Pag ilang gaging kay mga ibarat na so ainul fi'liyan uli na sulamul fi'liyan na langon na nan pad siko huruful halqa.
na kanabok mantigyan o balangon walaysa kullu ma kana halqiyan maftuhan fihima. Kanabot tigyan o balangon o nganin ainul fi'l langon o nganin ainul fi'l amyabaloy huruful halq amyabaloy padsi ko harful halq amadi di atas na bakalusod sa giyang kaiya pamintuan na fa'ala yaf'alu. Ibarat yan na sa giyang kaiya akhada. So akhada na sukha na padsi ko huruful halq na aya mudariyan na aya mudariyan na ya'khudhu. Tagit na labalang untigin o nganin na ainul fi'l na bapads kanyang kubatang huruful halq amadi diatas na bakalusod sa giyang kaiya pamintuan na fa'ala yaf'alu. Ay mga huruful halq naging kaiya namtiman aso hamza so alha so ha kha ain ghain. Sekalian subkabal sa giyang kutuwa bakrang naginan ibtiruna huruful halq. So fa'ala yaf'alu ما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ. So nganin tingnan to yakatali uma punsang kaiya pamintuan. Akana batigyan batang so ainul fi'liyan so lamul fi'liyan halqi pad ko mga huruful halq na fashad na kaino tananan sa giyang kaiya pamintuan. Lagi daging kay aba. So aba na pagilayang ka so ainul fi'liyan na gusto lamul fi'liyan naknabas kanyan padsi ko huruful halq ugaid na miyatoon sa giyang kay pamintuan as kanyan na ala wazni yaf'alu mana ya'ba aba sumyang ka ya'ba sangka lagi niyan mamuna suhala ka yahlaku fi ihda lugatayhi siko isa ko duti man abasan yan kakagia adna yahliku nagiitigin na kainutan udit tigyan na min tadakhulil lugat udit tigyan to na so di ka pa kasulsulda o mga basakihin ibarat tigyan naging kaya rakana yarkanu agukala yakla so rakana yarkanu na gayro fasih ay mana naknabas kaniyan titudun abasa Arab so rakana yarkanu agukala yakla kakagia so rakana yarkanu na yapakasalian na rakina yarkanu sumumso kala yakla na pakasalian na kala yakli so rakana yarkanu na rakina yarkanu so rakina na miyakap mana sa tumyampil o di ina mitakna so yarkanu na tumpil o di na mitakna ginan imana original yan na rakina yarkanu kanaba rakana yarkanu umso kala yakali original yan kalaba kala yakla so kala na makapmana sa memerito so yakli na makapmana sa pemerito na kailangan naginan na katukuhan tanwanan naging kaiya kanabas kanyan ng mga original yan subman subaka aya mudar iyan na yabka subaka na aya pakasal mimbes sa saging kaiya baka nas kanyan na lugato tayi kanyan na basas kanyan o padko mga piti kaluksan siko mga araba sa siranso tayi aya kaya bateran saging kaya baka na kapakaya biteran sa baka ugay na kapakasalaging kaya baka na bakiya aya kapakasalaging kaya baka na bakiya tignan to wal aslo kasrul aini fil madi ay ito yung napakasal na so kadibawa siko ainul fi'al siko galabak mepos walakinnahum qalabuhu fathatan takhfifan ugaid na siran na inaliniran kanyan sa diatas takhfifan kapya kakupira naging utaka kapbatyaon wa hada qiyasun indahum nagitiyon to napkisa nila naging kaiya fa'ala yaf'alu siko isa kaloksa tay
Al-bab ar-rabi, so pamintuan ay kapat. So fa'ila yaf'alu. بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. Gulalang ko kadi bawasi ko ainul fi'al. Siko galaba kami epos. Nagukadi tasa siko ainul fi'al. Siko galaba kakapapantagan o di ina pagkataling uma. Ibarat na lagid o fariha yafrahu. Na papagilayang kaging kaiya albabur rabi' na lagid sila sa baris. Lagi din ang buso ay mana fariha naging mutwa ya bubaya. O pumakubabay na farihat tafrahu. Lagi mama na fariha yafrahu. Yafrahu na kububaya. Alima ya'lamu. Alima na yaknalian ya'lamu na knalnian. Wajala yaujalu ay mana wajala na miyalak siyawan yaujalo na kelak ya bisa ya ibasok ay mana ya bisa na miyamarah kiyamaraan ya ibasok kemaraan khafa miyalak ya khafu kelak haba ya habu haba na siyawan di na miyalak o di na miyamamalah pati pemahamanan yan yahabu na kalak. Ghaida yagyadu ay mana ghaida na kiniling yan na ulon yan kiniling yan ada maanaging ghaida na miyakalamak yagyadu na kiling yan awira ya'waru awira na yabuta susabal amatan yan ya'waruna kebuta susabala amatan yan uli na makapmana sa kapapantagan kebuta mabubuta susabala amatan yan radiya yarda radiya miyaswat yarda keswat qawiya yaqwa qawiya miyakabagar yaqwa pagkabagar wajiya yauja'u ay maana wajiya na miyaka nipis uli na miyopis miyaka nipis o miyopis yauja'u na kopes adda na kumikab ya'addu na kakab amina naging utwa miyakasarig ya'manu na pagkasarig saima miyasmo yas'amu kismo sadia tiangis yasdao tangisan o di ina tatangisan. Now, pagilihan ka na so fariha, nas kanyan na salim, so alima, nas kanyan na salim, so wajala, nas kanyan na mithal, so yabisa, nas kanyan na mithal, giya wajala na mithal wawi, naging yabisa na mithal ya'i, khafa, nas kanyan na ajwaf, haba, nas kanyan na ajwaf, gaida, nas kanyan na ajwaf, so awira, nas kanyan na ajwaf, so radiya, nas kanyan na naqis, so qawiya, nas kanyan na lafif, mga pag-ubay sudutiman حروف حرف العلة وجمعنا لفيف كنيان مفروق كما قبغواتا عضا نسكنين مضاعف ثلاثي أمينا محموز الفاء سائمنا محموز العين صديانا محموز اللام. ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلق الظاهرة. Ako tingin to pagkataling umapun sa geng kaya pamintuan sa mga galabag amakang gugud sa kapipi a ginawa na gusto makatutundug. Ay man na pumangunoton. Lagi do kerarangit o dinap kerata ginawa niyan ang gusto sa lakaw na feeling kagdam. Wal imtila na gusto kapkapno makanguds kanin sa kapkapno. Wal khulwi na ginguta kapkabakanti. Wal alwan na gusto mga warna. Wal uyub na gusto mga pawing. Wal khilak na gusto mga pakasalaki pangadin wallahu ta'ala amarayag. Aging kaiya terapat timan o di inaging kaya wala pito timan ami aloy tanong
Giis والتي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل. Giis so pupuguluin na di ipamagswiswit o manusia si iko kapananaroon sa basa Arab ipugakit sa iko mga babay. Gito imana al-ghazal. Pananaroon na si ito mitutumpok sa iko mga babay. Ay barat yan alagid o fariha. Ay man na fariha go tariba. Namlagid na sa maana fariha naging mutwa. Miya sunor, miya babaya. Batira. Nasa batira na makapmana sa sumyangka. Asyira na makapmana sa mitakabut. So ghadiba na kiralangitan. Hazina na mirata ginawa niyan. Syabi'a miyusug rawiya miyusug saig. Ginya syabi'a na miyusug sa panganangkan. Rawiya na miyusug saig. Sakira na miyubug. Atisha ginya atisha dhami'a sadiya agu hayma nalangon na yung makangugugud sa miyawaw. Hamira na miya kariga sawida na miya itam. Awira naging utami buta naging utwa sa bila kumatan yan. Amisha naging utwa kiadaan sa kanuno. Miya blarjuk kanuno niyan arak sa di pangalawa na mga mata niyan. Nagsa kumagtak sulo yan. Jahira naging utwa miya kesirang. Jahira na kesirang. O di na miya sirang. Gayida na giyong kutuwa miyaloy tanong kagiya so miyuna ay maana gayida naging utami kini haifa na giyong kutuwa piyagti o di na miya kalubay o di na piyagti raksu masasakit raksa kasasakit iron lamia naging kutuwa ngayon alam niya na di makapmana sa niya ka brown. Naman na di makapmana sa yung kutuwa sumudulian na niya kaitong lamia. No, pag ilayang kaging kaya mga alawitan no, manggugugud aging kay apamintuan fa'ila yaf'alu nalangon niya na mudari na ala wazni yaf'alu na langon siya din maaluso naging kaya niya nga aloy tanong katan na inipamantaga kano naging na mga kolorian sa ginanipantagin o sa ginganan na niya nga aloy tanong mga sipat mga rupaan inshallah subhanahu wa ta'ala na sinto atundong na ipanabadingan tanong naging albabul khamis fa'ula yaf'ulu insyaallah siko po makatundog ng oras tanong amin daw Allah subhanahu wa ta'ala siya tanong niya yung kayo siyang panimanto wala sang kanon Allah ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك